Woi Han, perasaan puting Wario untuk cari puting kemari. Jasa kau ni mah. Bagus lah. Ayo puting ior mah berarti na lembur aman. Dan masalah gitu Han. Tapi kumanya putingnya mah rasa beda gitu hawana. Woi Han. Eta suara kentongan di mana etanya? Ya hoy ya pal. Oi pal, mending setengah dayu keliling sing maling doang. Ih Han, sieun aing pun ge. Sudah sieun hayu ih. Meski ayo. Woi Han, perasaan jalan dia untuk sampai iya ya. Ih, lo ngomong aneh-aneh. Ih, saya ulah lanjut. Woi eta naonan? Putih-putih dulu. Ih, serem amat eta. Ojing nanya eta. Ih. Serem amat ya begitu. Coba sorotan nih. Ih, Han. Jauh jing. Tadi mah di dinya we nangtung be. Putih-putih naon eta? Ih, ujing. Sudah belah ayo. Luas jadian. Ayo. Pak, ini teman. Ini tak. Han, balik bayu. Geus bener iman, geus bener. Bila jeung gede aing penasaran tah kentongan naon. Suara deui apa nih? Naon sieun aing mahan. Coba samperkeun yuk, penasaran aing. Oh, jangan. Pak, sekarang saman dong ini mah. Oi Han, mau ronda-ronda deh aing mah. Apok aing mah. Sieun aing mah. Pak, ini tadi mah. Ulah beronda sieun. Han,